Bia Kamal Kanwar online TV channel Male. Rey lerum bukon linga jan gwa same correcting content with lat karodian rey which ka South Sudan. Bana kula right commandant le road rey which ka juba ke jan gwa same. Tin bana linga rey raje bakula kwene. Bana right ka do badanan chaf ka union chaga peno jekan ke Dr. Machar. Nyok bana right ka jen muthɛbɛni rey which ka juba ka kore bukon right ka koro kont la rodian rey which ka great apnal state kanatin kono to okre which ka mayom kena kono bukon ka lingwata me akan kono niam ka lera me mi jiram jidit kanwar online TV channel naka jen go jender subscribe ka der notification bell der jetwan jen support dan der tub gwasa me kanwar online TV channel ban lera me ban je chulinga go aka do badana na de kono linga ja men chalat gwasa me chala do ne shaji Africa Union chaga peno jekan ke Dr. Riek Machar kiir mayardit name ji Africa Union chal ke AU Canadian kontin lat kamal re wika South Sudan Kenya mne chan ngaje no shirelo dinga chebere wich ke juba ko ba men tuok baje belinke baje bangach alo jakane je envoy me jakane je ji Africa Union jaga William Ruto ala kuäär Kenya cha jogo no jin wer ka juba wono rach mi jigwa kamanan chunen tong mi ka wiya jega yana self ke me yadit ke biya jeg yana Dr. Riek Machar gwada na chaje yenten kare wote konte wo gaje bi report bi chuno ba delegation ke ne tibore wujin wina mi ba kula nyoko mo kwanya ka alono mo mogaba meshi ralo dinga mesha ben chaje bi peno de gaje kane Dr. Riek Machar so na mo chural chuje no chwa joga kiir mayardit no jin buwa nika Uganda biya jeg yana muthɛbɛni la kuäär Uganda biya te ko medere jek yana Dr. Riek Machar ke sia de jek jen la da na sha dare ka ja cho wona ga Uganda cho wude me muthɛbɛni cho kulo te ko medege jek kana Dr. Riek Machar ke jek de jek cho ajo kulo kam access ke cho kulo joga gwaye aloti diakti ka ngate ka muthɛbɛni so no mo me chari pot chaje nang chaje ling jwen mondial chagu jeno na me tiring diteten chaje ling Ruto ko chaje kwene chiri por mo jo chuko ka kan kwadial content kafka Africa Union tegatin mani Dr. Abiy Ahmed kuäär Ethiopia te kuäär Kenya teten te kuäär windial ko ken tegatin me jitu gene me chikan gujeno na metene na shukan ne ko ken yukan kula jak chukan AU envoy delegation yukan kula jakre wike juba ka changa diok mukula tekane diti lat ken won wale chaga pino jeken ka Dr. Riek Machar kuma Kenya me jekana lat gwasame ne ken te ko ken jikala no gone ya apology ka kiir mayardit ka ta danen che kuma da che lat je ka mishe jen bene economic bene yar dungo edien so no ma jaten ngora kana lo jentama am le rode ti Kenya jikan ya lo ka kane cha charelo dinga chaje yumliet ke chaje la de jek kuma South Sudan so no mo ngod ba dong ba kula te kamutu waktin ka kor gwadin be ngoda kana ngaje no mo ngoda japin so me fan me chi ga jek fan ke self ke me yadit kan ji Africa Union to let ye chu gwa chu kan rach ke wude shwal ke muthɛbɛni ke chu go nyaw rach bane ka jen point ke me yadit ko chi muthɛbɛni chai no re wich fan ko cha ngaje no be ji Africa Union chu wude me chu muthɛbɛni chu jog be bere wich chaje lor self ke me yadit dia chaje ne medan le roda so me chaga promise pan ke chaga jogno yenerun biajek Dr. Riek Machar chu kan yunok an wala mi dor ben ko dega je ke Dr. Riek Machar ke changdara chaga deny chaga jogo no sia bujek ke Dr. Riek Machar sia bujek je jen dana chalat men mi shaje investigate ke chaja kon look akume South Sudan na me jen dan le roda tam de kon kulo lano mi cha ku peno jeken ke Dr. Riek Machar der kulo no kan be kon jen be kan wo jek ke kuma Uganda la muthɛbɛni ku muthɛbɛni bo ngudare wich entam rai kona jen be kon ko ka kore yo no ki ngum le roda
ki mal bon yam de ko tel mal de lat ka cha gwande ram ko mal lat ka kwi de cha je yen che dem to no mo so no men tama che ji Africa Union che widin che bal a che ki kan kwin ma dan to ko tama so na me kel mi nyo jen tama no so Sudan a jen ko rutino na me jen dan lip ko ne diala no men jes fil mayo dio je jen dan lip ko no mi she ko kana kananok no de ka right de da re ma cha de ja kamrar la lim no baji investigate men ideal contract lo agien which mean that tama dien teten ku mi gaina so na me jen nan chora la ka ja Africa Union chana wuka Muthɛbɛni jen kuäär kaf man kaf Uganda te garame chale muozi te nak Nuer ka Nasser ka wulang ka longshuk so chikona ngach muozi jen garame nan mela chief ka Uganda People Defense Force ka deni Uganda jen kuäär so she ame chalat me chicken we kana buga chemical ne kana mena gada tiene so she konne ne medan na mo miditin man tam ngai kondi ala ka ci win mon ba ci nga manan le Uganda re wi mi men la re wi ka so dan ci ajang haja ne dial so an walle wajen jenere wi ca dob dial tam ka juba ca ka gak ca ga kan dial ko bi wud mebalo jogbolo ka Uganda Muthɛbɛni men ngara jen ka wi ka wi South Sudan ngara jen ka wi South Sudan ca gore mal so kene dial team ala team la lar ka no mu lugo ba mun dan ta ga juba ja ngach kan let kan me loko no buloji Kenya be jet jen dana gor kan no bi kan ka denied man Africa Union cirke me kan let kare lo dinga so gor kan ba ko custom jen tade man jale ko South Sudan bume na mo tele mi chale o South Sudan sovereign take sovereignty ke take bom ke take long me daro luko roade tele enemy me de enemy de luk cha dem to gwantaru o de lukule lugde ka jino jin gwantare so tele jena mo so na me agenda an chora lat katanda nan len ngaro den ke jam no chana mo right ka kui why am ke jejen bor men chi kortuok ngai kon te kon den lat okay te ru ngalong te charo lat an wale chiram ngai kon no jejen bor jatin nyenya ke de ker mayardit re wich ndana te men mo ko lango shane ngani tiang no shaka jo ke ne kon la jang ke SSPDF anyok re wika mayom kanti kiyunde state chikan jang ba chikan ka joj bat chika lo jok do be dan shalat ke je antam man cha hulat gwad men de ko kwen ye ala te shal ke jang tin tin re weje ka be nom tong mi tin tiga mayom o waker yal karodi ne ka ko de kan wore de kan ka mak no mo meditin anyok jang nan konen te ka balet ka tiga ka ulang chiguri ala ka bolo kan de Nuer bode kan ka attack chaga jo chwan bade te ka tente ka mobilization so na me amugorno de je nyaka ye kel an ban nyoji gum do dien ka kore ko te ga rani gorno ben ngi ke jan gwasmen biate mal bay